Dali adat syid bitau tad dunia akhir maksiat mebagotat jeb-jeb tempat kaabihilahi anak jitempoh ya jitempoh ma butat ganje jino dum di Aceh but langkanyo ka terjadi akidah dalam badan pergaulan ngenjahe metamah lom narkoba penghancur generasi na yang pegah dro Allah di Aceh nyawa kalahe pegah dro Nabi Isa di Aceh ka terjadi menyeke ulama syidji terjut pe Yahudi nyo pengikut daja hala darah tak semati nyokan haba kegura haba nyoka terjadi nyoban ka di Aceh syita preh-preh bala Rabbi bener jagaan nyawa pema dengan ayah bener peturi Allah ne pasawa iman lam dada bener karasikula sampehan jituri daya betan ne pebebah ane pergaulan jaga betul makut ke Allah azab tad urau tema be gara-gara ane mesir lam nuraka pulam HP mememori rata sago nyantu kang pehancu tuha muda baca menyo pulam ngan pacubo hanji turi drone nalako asai megairah kamo agam syid metampo kan hanjut ne megaul tapi bene jaga dro lage kun Islam be kun syaitan peturut dro kasih dalam maksiat beli tiup but dunianyo jak minta akhirat ke pangkai getanyo tawa tanyo yang katuha puama cewek tak lagi go lepah raya dosa pubut jahe kana laka menan cit kamu agam be muda-muda dro anak kana lapan be klep mata ngan kak putro letadum anak bajeng jimadeng pat yang lahir akibat pergaulan bebahana so tamle sidara ji angkut bengah seput hana pre-pre lage sure kemang jipu siang le agam baki pakan pomahan tam pakan yahan tanyang be kasetet agam kemang keprut untuk hainang tak dali adat cid bitau tad dunia akhir yang jut ke alamat mandum kabela akhir lun pegat syairnya kan kun kedrana bohati bele tahai bala tahai gempa sabi jaga doa taulan jaga Islam bohati pegang persiapan tasambut perang Ba'al Mahdi jaga doa taulan jaga Islam bohati pegang persiapan tasambut perang Ba'al Mahdi.